ovdje Nexi i danas snimamo još jedan gameplay igrice Deep koji sam počeo da snimam i danas bih htio da snimim kao da budem diver jer otko znam, ajde jednu partiju ću da budem shark, jednu diver, da bude zanimljivije. Pa ajde nađemo meč. Da, obično kad ste diver, niko neće divera da bude, pa bukvalno vam za 5 sekundi nađe divera, a kad trebate da bude tajkula, onda vam bukvalno minut traži neki meč da vas ubaci. Tako da, mislim, nećete sad puno da čekate ni zajkulu, ali brže diver da se bude. A i obično pobedi diver, zato što kao, imaju sve svašta, imaju puške, harpune, bombe, vidjet ćete sad. Dok hajkule bukvalno nemaju ništa osim njihovih napada i da grizu. Ajde, recimo, imate znači nož kod sebe. Imate da kupite weapon, znači na početku imate kao step 2 da kupite ovaj običan kao početni weapon za koji imate za koji samo imate para. Ja ću da kupim, kupit ću pištolj jer sa harpunom kad igrate to je fora da igrate sa harpunom da imate jedan hitac i onda počne da puti, znači pokušate što je hitica. Od 4 hitica mora da imate jedan da ubojete. A dok sa harpunom ne pecate se sa harpunom. Inače harpun naravno se kida mnogo više, mnogo nema veze. Znači ovo je Steam i možete da pratite. I odključam za vidite, skupljajte gold, imate dole gold. I taj gold morate da se... Skupljate ovaj gold, gold kasnije date Steve-u na Q i poslije toga dobijete pare za koje možete da kupite oružje i sve. Možda će doći dole su. Boga mi malo je scary igrica, nije toliko sad da se uplašite, ali kao nađe neko kao počne da zatim, nije vam sve jedno. Zato svi vole da igraju šajku, je bolje loviti nego da budete loviti. Da možete i da uništavate zidove.
preveliki mrak da možete da osvetite malo sonar, da vam pokažete ikona, ali ne, sve ću primiti. Kada se zakače ikona, obično crkne. Ako udari tačno. Naravno može da pričeka ikona ako samo projuri porednja, ali ako udari nije. Vidite, ovo je bukvalno najjača puška. Eto ubije se. Sad nisam. Samo zakačem. Imam skin za ovu pušku. Ja ne znam, ja mislim da je bio kao neki turnik, pa da koliko igrate, pojena dosta nešto ima nego da je tako da sam na to skin tako dobro. Ne puška ove najbolje. Mada ćemo, mislim, mogu da prolazim. Ali... zlato, ne mogu da kasam. Ništa ljudi, to je bio to za ovaj video. Ako vam se sviđao video, lajkujte ga, šerujte i subscribeujte i mi se vidimo u nekom drugom gameplayu. Ćao!